Amin. Lalpa voisun di final hai ni thei dinga ini thoile kamin lon thu kan hil bok te in ne tu ding hai le kim program hai khom ni nang ma jara tron taka mong jawani thei dinga nang kalai thang din tan hil bok te idan kan sin no nai ro kin nang ma na thar taka mi ngai dam din chen san dam tu ro pu tu lalpa yesu ni kan ne che le pu lo ro chung lom pu hil sila to hin special number no ha elina thokin lo he ngai thanong ha le ti Lalpa konfirmativa sakti.
hak elina lom thu ai dục thul ni ro se tu hin facilitating and garlanding KTP an thokin ai ni ding ni sin la no ha khai khan hing la hin choi hai sin la voisuna ei khulin hi ei la ri noel theya a ri khom chu tam takum tang ai ta ma satinga hilding kha ani a amiro kel chu ei lo hil tanolein voisuna ei khulin inza tak hi puro lu thang van kal ani choi moina Mr. Rohlu thang van kal Chairman Assam Hills Presbytery ICI KTP Bethel ICI Christian Thalai Paul Hain fundraising na dinga knockout football tournament final chief guest dinga kan fil na ang taka imi hung suk puitling pek lein ichunga kan lom le entirnan hi thuzik hi kanin hlan che pathinin ima thoi pe sin mi hai ta dinga mal som na in thlun tu ni pe dingin dit sakna insang tak kanin hlan che date 9 May 2025 Pulalin sang chairman Tlangwal Josia Thachung Hnung secretary Bethel ICI Christian Thalai Paul le tu hin ein huwa khan hlan hen hlanan ta le milon thung pek nok sila ekulin zaum tak short speech needing in chief guest hei ko sun zom hal ni ro se Voisun Bethel Christian Thalai Paul Hain Voisuna ding hin chief guest ding in nang pandit cheni an mi hong tia hingang thil he kalato zen no ania amirok chu Assam Hill Christian Thalai Paul la ho tu a in mi se ai hin hun hi hun thum lai pilin ka ta hingang hun hang ting hin chu puno hi kan tia chun abik takin Bethel Christian Thalai Paul hai hin sang hi som he panga KTP day hunakom kan pilin ka mirok chu taksa ting har satna kanel lein go hatia in en tingin kalofia ta tung thu a kon an me ti ma lom ka he tia voisun hi huna an hum til nok na he thale ropui ka tia ma chun ICI chin Thalai Paul hi pilchu Thalai Paul ein tilaka pil ei chowa ko koite kha ei phak tok lak ania hovel hung danglam pen thil kusakdan sidangdang ei hung ta hovel hason ang pen hi boisun na ei thil thoi hun emani zat elo poralta nin kai heta Thalai Paul hai nin pek zo na le ang thiltum thatakal ang kho he ei Thalai Paul pathin ram ei ti laising hin sumle pun ba mona hi ansanga
poi sa po hin chile tho thei no a chu le in rom chun in lo na hai har sat lein ing ang thil hi pu sein hung uma sport hi in lai chin na thatak kel ania midang hai le in rule thatna hi taka in thok hin ketel thalai pol hai khom rule tha tam tak in hi sim ta karinga rambung le rambung khom in hel ani laka asan chu rambung dang le rambung dang hai in lai chin na tha zo la dinga he ang ni tholak ania chu chau chu ni lovin eini christian thalai pol hai chu pathin rong bol la hing ang thilei thona in thoka pok mutu mi hai ta jinga thil thalam pui pok mutu ei ni hi ka hei be seya tun pui sun na in hel tu ding hai khom he in suk pal theina annole in suk lung sen theina in hel na hin na thang le thang ei nia ei thang na ve khan thana satak thangin lungril hai khom ei pe ka ei lo thang hak ania tu ta ka khom chun lungril lin tak puta atu tu ting pang khom ne sin la in hel zowa in hel mak nilowa rule tha ineka Kristan mangai na in pangai nok zola hi in hel tu ding hai arat lem ding hai khom annole a chau ting pang khom lung sen lung hul chung lowa hi ang hun pang tingin ti sakna ka hein lana ku cha na in hel tu ding hai chun Bethel Christian thalai pol hai khom pathinin in ma tu sin la ne ka ngai tu na thalem le pathin ram ta dinga rong pol na thalem vision thatak tak in nei pe ka hei pe seya chun pathinin in ma thui pe sin in poi sun hin hilaya thalai pol chom ne loin hu tu hai po pathin thui na thar tak tong dingin poi sun hin ti sakna ka hin lan cheu ne ro se chen ma chun khamang cheu ne ro se ka lo me le turul chun fundraising na tinga ti ani lein envelope ka hung toya atak chu a uma in be sei angani no comment ei chairman hung la pek sin na tang oleh lung sam te no chu tam ta sim le punin la hin anung sam pu ja tu so tim lo ni nu ma ke ser ko bung to ngai ta kina ma kon ka thei to pin hi tournament tham tu na ding hin ama ma thei to pin ma chang amilong lak tu chunga lom tu dira tuna ma do i mani ka to ngai in amung thau te ka amung donate te ka achunga lom tu hil tak jet ni sila tu kele tun hi lom tu ring tam tak mana tu hi in nel voice ni nel ding final match yang nei ding an talai kan dil zo no hai tun tam tak pung mata tu ngai tu khom tu lom tu em dil bom misila tanga te tun voice na hi final nel tu ding hai pasal sapet ti FC Molhoi tingle tu puya selfie sin thalai polai kum lom em tu de bela voice na ni nel ding kom ni sin la hi na satakin halem sangareng la tingin ya chung kum tin sinno taka ai organize ani ti ka anmeng ti team pui laka sulai tin voice kum kaman chungokan anmeng ti team team taka anmeng nel te tingin voice ni nem pu sani sin la le chung hai chu ni maltam tak local ulepan mai porting kum na satakin an mai to pa thalai til tho ani ti mi to sanel lawin ni tin la tai chak lawa hinai muna miung pe tu ni local koi tu wa chung khom lom tu em su sani sin la tuna to tak dinga khom yei pathin ing kim chunga tu nei tu le ing kim re tu chungen to ma ta khom aming in patin chunga lom tu em sin long ni sin na tu chena din khom tai mang jong ni ro se ka lo me
Sai fil sung me thulo te kan ta le tu hin official hai kuta ehi pe kan ta player Vishal Hozai Dong Smai FC oi chief guest mi pek sila main lana ni hal tingani chief guest milong ngir pek jeng sila tun best player amahi Vishal Hozai hi ei tournament sunga best player ang huni best keeper Aron Namte for PICI KPP Tuhan individual team hei zawa
alin pa tun he sem deng talin alin tinga mi tuta inel ejuk enzo char apakhat na latu lanilawin second prize dong tu tulpui ICI KTP captain nanole coach hongai sila ei tournament sung laya team som thum pani euma chua a team tak tingai timo apakhat na latu pasal thape team FC tuhin captain hung sila lekha chen khan loman semna he zon sila chief guest milo hung thung pek sila nakile e photo hai ka tu in lang ding ni sila thang ate hun top na tak tong tai na nei tu ding APS Reverend Michael Z Zaute tuhin e hi ko hala ni Pathe kuma song sai na nei to kan lal pale kan pathe mangaya melungun sida me en ko tu ni tha hun tha hai mi ro te ta ni nung zo irama irong kan bol na lal pa thil tu le poi mo hi Bethel ICI se thalai pol kan football tournament a team som thum pa hi hai lal pa thang nau ang organization ni som paruk rai hun bangania ilungun se thang puina zar ta undal pa in su pa na hai len su dem na yusu boina in helmak na hai pom lo tha taken oi su ni hai chen final final pa in kerin final ke hai pom tha ta zo the dinga ilung him na le ma som nai thang pui thuna kan dong le ro puina le choi moina kan lan je ni ki tournament sunga e manitia ining suksi zonga thil kan tho pal dam phile phit lawanal pa kan tong suk dam alu umani kun lungun sit takan ngai dam ding kan hu ya ja kan thil tho hi ining ro pui na ding le ram len na ding ani ti sesinga in fiel tu ai komnia sin la anno le thalai po hi organize tu ai komnia sin la ma tingan pe pe na dinga in lai chin na thalem hai in mangai na hai in lungun sit na hai ahung zola istop takachu isu kristan mel kan hona mangro hin sang the dinga an thil thor po po hen nan ro pina hu changa eni ta dinga ham that na ma som na in tun tu dinga man me som pek ding lom thu hil po min lal pa so gun ka hung yen chen ni